Amazi si yayandi, intambara asa naho yongeye kandi guhindura isura mu buryo bukomeye. Leta ya Kongo Kinshasa ari gukoresha intambara yo mu kirere kurusha iyo ku butaka hasi. Drone ziri kubanza zikaza zigafotora abaturage, ubundi hakaza izindi ziza noneho zibatwara ubuzima. Umuturage umwe w'imyaka 57 uyu ngo yarakomeretse ku munsi w'ejo mu gitondo, ubwo abaturage bavugaga ko n'ubundi barimo bitegura ibihe by'imikutano cyangwa se byo kugira ngo babashe guterana. Ariko kandi drone za leta ya Kongo Kinshasa nk'uko bivugwa n'aba baturage bagaruka bavuga ko drone zabanje kuza zibasha kubafotora, nyuma hakaza izindi zibasha kuba zabagabaho ibitero muri Irundu. Rumangabo yarashwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa hakoreshejwe drone nk'uko bigaragara mu mashusho, ndetse n'abaturage bamwe bagenda bigaragaza bavuga ko ngo Rumangabo yarashwe na drone, ubundi kandi bikaba ndetse haranibasiriwe n'agace gatuwemo n'abaturage. Mu itangazo AFCM 23 yashize hagaragara ivuga ko ngo ahari abaturage aho batuye ahangaha hagabwe ibitero na za drone ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa ariyo bigizemo uruhare. Iyi leta ya Kongo Kinshasa ikabishinjwa gufatikanya na za Wazalendo ndetse na FDLR. Iyi FDLR ikabigizwe n'abasize bakoze genocide mu Rwanda 94 bakaza guhungira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Nubwo bimeze gutya, M23 ikomeza ivuga ko imiryango mpuzamahanga ndetse n'abanyekongo muri rusange bose bagomba gukorera hamwe kugira ngo barebe ukuntu kino kibazo cazakemuka mu buryo bwihuse, kandi ko n'imiryango mpuzamahanga igatabara abaturage bari kugenda n'ubundi babiburiramo ubuzima. Nyamara nubwo bimeze gutya kandi diplomasi irarimbanyije kandi irakomeje, ariko kandi bisa naho iyi diplomasi iri gukanda cyane M23 kurusha uruhande rwa leta. Leta ya Kongo Kinshasa yahagaritse ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi mu bihe bigiye bitandukanye ndetse mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru muri za Mwenga. Ibi ngibi bikango byatewe nuko ngishaka kuba yahagarika ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ndetse na za fraude. Amakuru atugeraho n'ubundi akomeza agaragaza neza ko leta ya Kongo Kinshasa isa naho irajwe ishinga cyane gusa n'uburyo bw'ubucuruzi, naho ibindi ntago biyireba. Mbaye ikazi hano kuri Nayo Media. Reka duhere mu misozi miremire y'Umurenge mu Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, aho abaturage bagabweho ibitero guhera ku munsi w'ejo mu gitondo ca kare, babyukiye ku masasu kugeza neza bwije umugoroba bari bagifite drone mu birere ziri kubarasaho. Umuturage umwe nk'uko abigarukaho avuga ko hari drone yabanje kuza mu gitondo ca kare irabafotora, nyuma yaho iyindi iraza iyo yaje igaba ibitero imanura amasasu ndetse n'amabombe. Nk'uko bigaragara bivugwa ko ngo bano baturage bagabweho zino za drone mu gace ka Irundu. Aka gace kakaba kari gatuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abangaba bakaba aribo bagizweho ingaruka muri izi ntambara n'ubundi zigize kandi igihe kirekire ku baturage. Abaturage bavuga ko ngo batewe umutima uhagaze n'intambara z'urudaca kandi zimaze imyaka myinshi zibari hejuru. Nyamara leta ya Kongo Kinshasa akaba ariyo ishinjwa ibingibi nk'uko abaturage babigarukaho. MRDP twirwaneho nk'igisirikare n'ubundi ca mu bwoko bw'abanyamurenge icakora ihuriyeho kandi na M23 bafite mu nshingano zo kurinda abaturage kugira ngo batarushirizaho kuba bamarwa na zino drone ngo ziterwa na leta ya Kongo Kinshasa. Abangaba nabo bavuga ko ngo bafite mu nshingano kurinda bano baturage ndetse bakanabarindana n'ibyabo, nibo bahora bahanganye na leta ya Kongo Kinshasa ifatikanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse ni FDLR na za Wazalendo. Mu bihe bigiye bitandukanye hagiye habaho imirwano kugeza n'ubu ngubu intambara ziracarimbanije, kugeza ubwo leta ya Kongo Kinshasa yahisemo kuba yakoresha inzira zo mu kirere. Ubu ngo kariyo ntambara iri gukoreshwa. Nubwo bimeze gutyo kandi M23 ndetse na MRDP banze kuva kwizima kugeza n'ubu ngubu bakomeje kuba n'ubundi bagihanganye na zino ngabo n'ubundi za leta ya Kongo Kinshasa. Abaturage bemeza ko imihana myinshi yasenyutse, amatungo yabo yishwe, ayandi yanyazwe n'ubundi bikozwe na leta ya Kongo Kinshasa. Uruhare runini rwagizwemo na leta ya Kongo Kinshasa kuba abaturage barasenyewe. Ubu ngo bakaba bafite umukeno ukabije ko batabona ibyangombwa by'ibanze, kwivuza ndetse n'ibiribwa bituma babasha kuba babaho umunsi ku wundi. Ibi ngibi bemeza ko ngo byabagizeho ingaruka zikomeye kuba n'ubundi batabayeho nk'abandi banyekongo kandi ko batabasha kubona uburenganzira bwabo bwuzuye. MRDP twirwaneho ikomeza igaragaza neza ko
leta ya Kongo Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi ngaribo bari kubigiramo uruhare mu buryo bwo kugira ngo barushirizeho kuba bamaraho cyangwa se bakomeza kubuza abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ubuzima bwisanzuye. Mu minsi ishize hari intumwa ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ariwe Kongoro, uyu nguyu yisanze n'ubundi mu bice bya Fizi ndetse na za Baraka, aho yaganiriye n'abaturage. Icyakora mu baturage bamwe bagaragaje ko iyo hataje kuba leta ya Kongo Kinshasa ngo batari kuba bakiriho, bitandukanye cyane n'abaturage bo mu misozi miremire y'Umurenge n'ubundi muri za Minembwe, nabo bavuga ko ngo iyo hataje kuba MRDP batari kuba bakiriho. Icyakora ibi ngibi bigaragara neza ko ngo abaturage bo muri ibyo bice nka za Bibogobogo babikoze kubera igitsure cyari kibariho cuko n'ubundi imbere yabo hari hariho umwicanyi wabo n'ubundi wabamazeho ibintu ndetse akaba yaranabiciye n'abantu. Uyu nguyu akaba ari we waje yambaye intumwa ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ariwe Kongoro. Uyu nguyu akaba ari wari umuherekeje uyu Yakutumba, niwe n'ubundi waje kandi abaturage bakabasha no kuba bamusaba amahoro, nkuko uyu musaza bigaruka avuga ati ni wewe generale dusaba amahoro, ntabwo tuyasaba uyu nguyu cyangwa se iyi ntumwa ya Perezida, nta nubwo tuyasaba Imana, ahubwo turayasaba wowe generale Yakutumba, ari wowe ubasha kuduha amahoro, turayasaba. Mu magambo ya generale Yakutumba yavuze ko ngo atari we wenyine ushobora gutanga amahoro, ahubwo nkeretse bose bakoreye hamwe, bose bagakora ku neza y'igihugu, bagashakira amahoro hamwe n'umutekano. Ati ibyo ngibyo birashoboka, atari ko amahoro ntimuyantegemo nje nyine, kubera ko ntago nabishobora nje nyine, nkeretse habaye gufatikanya kw'abaturage n'inzego za leta. Ibi niko byagenze mu minsi ya mbere. Abaturage bahise batangira kurema amasoko atandukanye bari bamaze imyaka irenga 5 badakandagiramo. Nyamara abaturage bo mu misozi miremire yo mu Minembweho abangaba bakomeje n'ubundi kuba bazahazwa cyane n'umukeno ndetse no kubura inzira zose zafunzwe na leta ya Kongo Kinshasa, batabasha kuba bagera ku isoko hahiro ngo bashe kuba bahura n'abandi bacuruzi bagira ibyo bakigurira byabatunga umunsi ku wundi, birimo amasabune, umunyu ndetse n'amavuta ndetse n'imyambaro. Yewe ibi ngibi byose ni ingorabahizi kugira ngo babashe kubibona. Nyamara bo bafite icyizere ndetse bakanizerera cyane no muri MRDP ndetse no muri M23 karibo ubutabazi bwabo ndetse kari naho buzaturuka. Barakomeza banemeza ko ngo n'ubundi uko bimeze kose n'Imana izabatabara, kubera ko ngo bafite n'amasezerano azabarengera. Imana ngo yababwiye ko kiriya gihugu ari icabo kandi batazakivamo, bazagituramo kuko ari na gakondo yabo, niko kuri irani gakondo. Amakuru akomeza yemeza neza ko nubwo bari kuri ayo masezerano ndetse kandi bakaba bafite n'icizere cya MRDP twirwaneho, leta ya Kongo Kinshasa ikomeje umurego ukomeye mu kugaba ibitero bigiye bitandukanye mu baturage, ndetse kandi ikaba n'ubundi idatora haba amatungo ndetse n'abaturage. Ahangaha aho ibonye hose iraharasa. Mu bice bya za Rumangabo leta ya Kongo Kinshasa yakoresheje za drone mu buryo bukomeye, aho iri kugaba ibitero n'ubundi nk'uko bigaragara mu mashusho. Igice cya Rumangabo cyatewe na drone, abaturage bo muri ako gace benshi bahunze, abandi bakemeza ko ngo habayeho urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda nyinshi na za drone by'amabombe. Ibi ngibi byose ngo bikaba byabashije kuba byigaragaza muri kariya gace. Agace ka Rumangabo ni agace kari strategique cyane mu buryo bw'intambara, ni agace kagaragara neza ko buri ruhande rwose rushaka kuba rwakagumana. Nyamara nubwo bimeze gutya, leta ya Kongo Kinshasa bigaragara nk'aho intambara yo ku butaka itayoroheye, ariko kandi ikaba iri gukoresha intambara yo mu kirere ariyo ya za drone gusa. Mu itangazo AFC M23 yashize hanze rigaragaza ko aka gace ka Rumangabo kagabwemo ibitero na leta ya Kongo Kinshasa hifashishijwe za drone. Nubwo bimeze gutya, M23 ikomeza isaba imiryango mpuzamahanga kurengera ubuzima bw'abaturage batuye muri ibyo bice biri kugabwamo za drone kugira ngo batakomeza kuba bahaburira ubuzima, kandi imiryango mpuzamahanga ihari inareberera buri kimwe cyose. Nyamara ibi ngibi diplomasi nayo irakomeje kandi irarimbanije. Leta ya Kongo Kinshasa ikomeza kugenda ishinja leta y'u Rwanda ko ifasha M23 muri ibi bihe bigiye bitandukanye. Leta ya Kongo Kinshasa iri guhura n'intambara zikomeye n'abaturage bakaba bari gukomeza kuba bazizahariramo. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaba n'ubundi burembejwe n'intambara mu bihe bikomeye. Ubu ngubu leta ya Kongo Kinshasa ikaba n'ubundi ngo yo yitaye cyane kuri diplomasi kurusha ibindi byose. Nubwo bimeze gutyo kandi iyi diplomasi nayo nta musaruro abaturage bayibonamo, ahubwo birasa naho hariho nko gusinywa amasezerano gusa y'ubucuruzi azagirira inyungu abayobozi bamwe muri leta ya Kongo Kinshasa. Ariko kandi kubijanye n'umutekano w'abaturage
ibi ngibi ntaho bibareba na busa kubera ko nubwo inyandiko zisinywa umunsi ku wundi, ibi bidakuraho kuba bagabwaho ibitero ndetse kandi abaturage bakicwa no kunyagwa ibyabo umunsi ku wundi. Ebola iravuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Kongo Kinshasa, aho bivugwa ko ngo abantu barenga 170 bamaze guhitanwa n'iyi Ebola. Ku rundi ruhande kandi ndetse binavugwa ko M23 nayo yafashe ingamba zo kugira ngo ibashe kuba yarinda abaturage mu bice irinze, ibarinda kino cyorezo ca Ebola. Akaba yarashizeho uyu Fredy Kanyiki n'ubundi akaba ari coordinateur wa MRDP twirwaneho muri AFC M23. Uyu ngo akaba ari we n'ubundi wahawe inshingano zo kugira ngo abashe kuba yarinda abaturage cyangwa se yarwanya kino cyorezo ca Ebola congeye kandi kwaduka by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ndetse no muri Uganda.